Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kasam Khamti Society Sasisian Club Napai Ba Bakan Pelong ya Kasam Khamti Independence Cup 5th edition kaban sedang nadu ka Alpha Trek naitung ada punrio hahelek lina mini stadium kabadon hamaulai moda baki maliwan hakane ke tournament kinton shispa Alpha League kikenhon kibani sementa bar ka tim kabalong kalado kanyok khor ya kasong pisa ka bahnyo pho jar tingka rekat ka trofi hakaji pemnapai ba ya kane kalumpung ilek ka dawa samborlang dingdo hakhanyo trek naitung ada punrio Kasam Khamti Society Club Pelong ya ka draw of lots namata kispa arpatli kikenhon uba samborlang ulong baka jing pelong ya kan kalumpung ilek kai kalong ban pelat ya kikena kibadon sab hakajing ilek kai football Bites Up FC. Dengan game number 18 pada kedai hapadeng kani Kerang Kensai FC. Persya ya tadi ke Harambol. Kadai pedeng kini ke War FC, bat kini ke Bamai FC. Mana boleh jangan Bamai FC. War FC versus Bamai FC. Ini game number 22 kadai pedeng ke Yatli FC. Ya ini ya. Yatli ni ya Yatli. Yatli FC versus kenika Predator FC. Antara game number 23 kadai yang pada kenika Hendrau FC. Persya yang kenika Imperial FC. Game number 27. Game number 27 ketika Snake FC. Persya ya kani ke Avalanche FC. Gimana mana Avalanche? Ketika game number 27. Nakaliang Kasam Khamti Society yang warak biang EP ya Kasam Khamti Independence Cup 5th edition Arjar Arpundrio. But kini ke tournament ke pair ba na bro ka kade ka biggest tournament in terms of teams participation kade ke tournament ka bahedo ka jingi simenta jingi teams baro ka teams ki bapoy simenta ya kani ka Sam Khamti Independence Cup 5th edition knockout futsal league ki pay do shispa arprar league teams. Shispa arprar league teams but ka team ka bajok nyo sien kanyo banra ya kani ka trophy badia ka pisa song badia ka song pisa ka ba nyo po hajar ti kumbang akwa on batay concert jong ni tournament isdang na ka round of 128 teams na ka Shispa Par League team kan hiar sa kan Ripsaur League team na kan Ripsaur League team kan hiar sa ka Life R League team na ka Life R League team kan hiar sa ka Khandri League team padang ta ka sapoy sa ka quarter ka semi bat ka final but kumbang isuthu ba ka team ka bala banjok nyo sien kala manra ya kani ka trophy badia ka song pisa ka ba nyo po hajar tingkah but balingiwan ya kani konsep kalong ba hakatu ka third edition bingiwan ra ya kani Sam Khamti Independence Cup angni dada piken mau ngisdang ka entry fees ka dai sanajar ngai tu pi kala akhya bahawa na hatu ko por ngala asuthu ba ka akhya ka entry fees tama ki team skipai ti ngila penya ya ka tournament ti katu ka team katu ka edition ka babut adin jung katu bade ngila penyiar no na ka sanajar sa kala hajar sanspa macam senam pun ngile ya ka fourth edition ka entry fees ka dela hajar sanspa ki boni ki teams ki bon bani simenta andre yang tu ngi ba kidan ki teams ki ba ki khna ki kwa bani simenta andre la hajar sanspa ka entry fees ki ru kala kya parat te agani ka senam agani kenti ka bamenta da ka jing ya walat walinting dan bok bingi sponsors ki bala banirap ingi ya kani tournament tadi halo kata kanong rem ila akhir no kan ka entry fees na kala hajar sanspa sa kasi hajar ang tausnam bar ki teams ki bejob ki nyo po hajar tingga ba kan ka trophy si hajar ka di ki entry fees
champions team kiyo nyo pohajar bat kani ka trophy, bat ki runners up kiyo lai pohajar bat ka second bat runners up trophy. De habide bat ka ni ka tournament kamdan kanu ka jingkhang ki players kala long bangila play la dut ki baro khat na dut ki kena school ki berat hadu ki professional players bat ka alat dut baro khat ki teams khamta ki beri ki baju seng team semua kalau alat ikini kinong seng teams pada yakini kinong seng ki kenhon manilak kai bikin yo panon nilak kai freely kin ni te ka tournament ka day 6 aside ikin tu iki players bikin nilak kai bikin akapor bikin nilak kai ki ban phong biki proper football dress ni hang ni ha ka tournament ni pihak ban phong bi daga futsal shoes bat shin guards kanang bakanum dan kanu ka injury na kita ki 50-50 tackles. Napai ya tu ka bagi register ke teams ki dan ki teams ki badai na ki Judgment Rio Mizo ki dan ki teams ki badai na ki Judgment Rio Manipuri ki dan ki teams ki badai na ki Judgment Rio Nepali bat ki dan ki teams ki badai na ki Judgment Rio Garo debat kembangi sutu bakani ka tournament menta kala piar saya ki kenok konstrat jong kari kasih jentia nomor ki dan ki teams ki bona do war jentia kidan ki teams ki bona riboy kidan ki teams ki bona do riwar mingi bon tina war shela but ngasutho ba kani ka tournament jong asam khamti kamdei shu ba kut tangai ni jili jong ka khasi jantia dei kala poi what ki teams menang garo hil sik lawan bar kabustna kalong ba kajingon simenta jong ki teams ki badai ki manipuri mizo nepali kabamut ba kani ka teams kala khamlong yar ni kita tournament adap mumut kabamut ba kani ka tournament kala khamlong yar ni kita tournament adap na kani saum khamti independence cup ni azang ni kongdo usnam arjar arfuar te nantungi ya bi ter arfuar arpula arsan arfundrio kani kala ade ka thong kala ade ka wat ka besan ka jingtmui nangi ka sam khamti kalong mangi kwa ban pilat iki na ki badan sap ha football bat ngai tu pi kam dei tang ka football tournament ke bengi organize ada pi kenma bon pe yak te ka urkaliar ground te ka madan urkaliar stay kadan ka cricket tournament na ka sam khamti ru baraju ka por na do benai December do benai March na kaliang ka sam khamti ngisi etre lang bat ka Shillong Cricket Association bangin penya yaitu ki C and B division jong ka Shillong Cricket League kama pitip hi ka teams berkhot ki bapoi ki de shispa arpo pratli kita ki teams kita ki number of teams bini community bapoi te daka baburo mi fi ko pentep ba baro shispa arpo pratli ki teams ada dap na do men sisngi te mentaka sngi ka khat nyau trek benai Julai arjar rio ngali no yak to draw floods bila khot mene ki representatives jong baro shispa arpo pratli teams bangin le yak to draw floods for fixtures khanang ba ki fixtures kinong fair and square bangi ilang bat ki team management bat ka tournament organizers ngidan lang meneng ya penya yak to draw floods bat ka tournament ngin sidang ka arpo artrek benai Julai arjar rio bat ka final kandai ha ka khatnyau trek August arjar rio. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.